hanyuma ibi bintu ndi kubona ubu nibyo ra nawe waba wabibonye cyangwa hari ahandi hantu indi platform wabibonyeho. Ibi bintu ndi kubona ngo Janet Museveni ngo ashobora kutarahira kwinjira muri guverinoma kuri wa 8 z'ukwa gatandatu 2026. Kuri no tariki niho guverinoma nshya yerutse gutorwa mu gihugu cya Uganda irahira, ariko Janet Museveni First Lady ashobora ngo kutabarimo, kutaza kurahira. Manda nshya ya Museveni, guverinoma irabigizwe n'abantu 83, muri bo 81 bemejwe n'inteko ishinga amategeko. Umwe ariwe Dr. Lawrence Muganga ntiyemejwe ngo kubera ibibazo by'ubwene gihugu. Nacyo reka nze nkirebeho, ariko Janet Museveni ngo we ntiyitabye inteko, byagenze gutera. Ubundi Janet Museveni ni umugore wa perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, akaba ari umwe mu bari baherutse gushyirwa muri guverinoma nshya nka minisitiri w'uburezi na siporo. None kuki bari kuvuga ko atari buze kurahira se? Impamvu ni iyihe? Ku itariki ya mbere z'ukwa gatandatu ngo nibwo Janet Museveni yagombaga kwitaba komisiyo y'inteko ishinga amategeko kugira ngo yemezwe kuri uwo mwanya. Niko bigenda hakurya aho ngaho, nyuma yo kugenzura ko yujuje ibisabwa gusa mu buryo butunguranye ntiyabonetse. Iyo ni number 1. Ubwo nanjye mbyumviyeho, bongeye kumupostponinga bamuha ku itariki ya 2 z'uku kwezi kwa gatandatu 2026, nabwo ngo ntiyabonetse. Abagize inteko ishinga amategeko bafashe umwanzuro ko adashobora kwemezwa nk'umwe mu bagize guverinoma mu gihe atakwitaba imbona nkubone cyangwa se ngo akoreshe ikoranabuhanga nk'uko bigenda hakurya. Kuri wa mbere kuri no tariki ya 8 z'ukwa gatandatu 2026 niho barahira. Umuhango ubera mu biro by'umukuru w'igihugu biherereye i Entebbe. Ikibazwa ni ukumenya ikiri bukorwe. Ntiyitabiriye, ntiyahakanye, ntiyakansorinze, ariko ibitangazamakuru dukesha nino nkuru byaho hirya muri Uganda, Daily Monitor yagaragaje ko kutitaba inteko ishinga amategeko kwa Janet Museveni gushobora kuba gushingiye ku burwayi. Maskini cyane ko ataragaragara mu ruhame kuva muri 2026. Nibutse ko no mwirahira rya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni atagaragaye koko. Ubu burwayi kandi nibwo bwatumye koko atitabira irahira rya Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Muribuka ko yarahiye ku itariki 12 z'ukwa gatanu 2026. Hari n'ubukwe bw'umuzukuru we bwabaye nabwo ntiyitabiriye. Uyu mubyeyi ashobora kuba arwaye. Reka dutegereze tuzuze kureba uko biza kugenda. Hanyuma wa muntu nawe navuze ngo utari burahizwe, ubundi byagenze gute muganga doctor? Ubundi byagenze gute kugira ngo ndabona byaranemejwe yuko atarahizwe? Mbere bavugaga ko ari Dr. Muganga na Ayebare bashobora kutazarahizwa kubera ibibazo by'ubwene gihugu. Nk'uko Chimpuri Post yabigaragaje yo muri Uganda, ngo umunyamabanga wa leta ushinzwe imari iciriritse wagenwe Shatsi Kutesa Musherure, umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga Calvin Ekodu, minisitiri w'ububanyi n'amahanga Adonia Ayebare n'umunyamabanga wa leta ushinzwe umutekano mu gihugu Dr. Lawrence Muganga mu minsi ishize bari batarahabwa ubutumire bwo kwitabira umuhango wo kurahira mu bagize guverinoma uteganijwe kuri uno munsi wa 8 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 mu biro by'umukuru w'igihugu. Abahoze tuvuga ko nyuma byaje kwemerwa hakaba hasigaye ikibazo cya muganga, uko araho narinsomye yuko wowe byemejwe yuko ngo atarahizwa. Kutesa Musherure, Calvin Ekodu na Adonia Ayebare bivugwa ko bari bafite ubwene gihugu bwa Uganda n'ubwa Amerika, naho muganga akagira ubwa Uganda, u Rwanda na Canada. Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda ni ubwe uri buyobora uyu muhango, uri bunitabirwe n'abayakuru ba leta barimo perezida w'inteko ishinga amategeko, perezida w'urukiko rw'ikirenga n'abandi bayobozi bakuru b'inzego za leta
ariko ndabona muganga abantu bafite ubwenegihugu bubiri cyangwa burenze babanza gusuzumwaho kugira ngo babe bajya mu nteko ishinga amategeko babe baba minisitiri kuri uru rwego se hariya. Ubwo basabwaga kubanza kwanga ubwenegihugu bw'amahanga bakasigarana ubwenegihugu bwabo gusa, mu rwego rwo kwirinda ko leta ngo yahura n'ibibazo by'amategeko. Umuntu aba afite ubwenegihugu bwa Uganda, ubw'u Rwanda, ubwa Canada, ubwo birasaba ko ubanza kwiyambura ugasigarana. Ariko nk'uko nanjye numvaga ntari kubyumva, iki kibazo ngo cyagiye gikurura impaka zikomeye nyuma y'igikorwa cyo gusuzuma abakandida cyakozwe n'inteko ishinga amategeko, aho perezida wungirije wayo Thomas Tayebwa yatangaje ko abakandida 4 bagaragayeho ibibazo bijyanye n'ubwenegihugu bubiri cyangwa bwinshi. Tayebwa yavuze ko iyi nteko ishinga amategeko yakoranye igenzura na Minisiteri y'Umutekano mu gihugu, maze igasanga abakandida 3 bafite ubwenegihugu bubiri mu gihe undi yari afite ubwenegihugu burenze bubiri. Byagenze bite se kugira ngo muganga byanzurwe ko atarahira? Komisiyo yashingiye ku nyandiko zagaragazaga ko hari ibikorwa byo kwanga ubwenegihugu bw'amahanga byari byaratangiye mbere yo kwemeza bamwe mu bakandida. Icyakora haracyari ibibazo bijyanye n'igihe kwanga ubwenegihugu bw'amahanga bitangirira kugira agaciro mu mategeko. Ese wa mugani nk'uyu Dr. Muganga abaye yaratangiye operasiyo zo kwikuzaho ubwenegihugu bw'amahanga, ntiyakomorerwa sakarahira? Wenda nubwo byaba bitarabakonfirime bataramusubiza simbizi. Ndi kwibaza nanjye ku kibazo cya muganga Dr. Muganga, kuko bivugwa ko kandidatire ye yo kuba umunyamabanga wa leta ushinzwe umutekano mu gihugu itemejwe na komisiyo y'inteko ishinga amategeko ishinzwe kwemeza abayobozi nyuma y'uko havutse ibibazo ku bijyanye n'ubwenegihugu bwe. Bikavugwa ko ikibazo cyamaze gusubizwa Perezida Museveni nk'urwego rwashyizeho uwo mukandida. Ko bitanoroha se. Kugeza ku mugoroba wo ku cyumweru ubwo zari itariki 7 z'ukwa gatandatu, haba abo mu biro bya Perezida Museveni cyangwa abo muri Minisiteri y'abakozi ba leta, nta n'umwe wari wigeze agira icyo abivugaho. Kuvugwa hari hakurya rero nuko impaka nyine harabaza abako niba ibyo bibazo by'amategeko kwiyambura ubwenegihugu bw'umunyamahanga niba bitarakemuka mbere y'uko umuhango wo kuri ino tariki ngo kureza abakandida bireba bishobora gusubikwa kugeza igihe gahunda yo kwanga ubwenegihugu bw'amahanga izarangirira, no kugeza igihe baboneye inyandiko za nyuma zizava mu bihugu by'amahanga bireba banzemo ubwenegihugu nyine bari ubwo rero mu mpaka mu biganiro biri kuganirwaho hari hakurya nuko hashobora kubaho umuhango udasanzwe wo kurahiriza abagize guverinoma. Bamwe mu bakandida bashobora guhita bafata inshingano zabo mu gihe abandi bakazategereza uburenganzira bwa nyuma cyangwa butangwa n'amategeko bamaze guhabwa nyine inyandiko zemeza yuko basubitse banze ubwenegihugu bw'amahanga byaremejwe. Mbese ubwo niko bari gutekereza bishobora kugenda. Nka Donia Ayebare wagizwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga yagaragaje ko ubwenegihugu bwa Amerika yari afite yatangiye inzira yo kubwanga nubwo bitararangira. Dr. Muganga ni umwe mu bahuye n'ibibazo by'ubwenegihugu muri Uganda bishobora gutuma atarahira inshingano yari yahawe. Ni ukuri byaba bibabaje. Kutesa Musherure wagizwe umunyamabanga wa leta ushinzwe imari iciriritse byagaragaye ko yari afite ubwenegihugu bwa Amerika. Ibi bintu burya nabyo bijya bigenda ngayo nguko. Ubwo iyi nkuru y'aba bantu ubaha hakurya abaturanyi bacu yatumye nkora akarisaci gato nibaza niba kugira ubwenegihugu bwinshi double nationalité cyaba ari icyaha. Ariko nanone kugira ngo umuntu ajye mu nteko ishinga amategeko, kugira ngo umuntu abe minisitiri, kugira ngo hari inzego nyine ujyamo ugakurikiza amabwiriza, haba hari na mezire zafashwe ku rwego rw'igihugu. Niba ariko hari abikorwa nyine ubwo niko bigomba kugenda. Iki kibazo ngiye nibaje cyari gitumye nkora akarisaci gato, ntabwo bivuga yuko mpinga cyangwa hari icyo nenga uko babipanze hari hakurya kuri abantu batari bwemererwe kurahirira kandi barashyizweho n'umukuru w'igihugu. Ntago ari byo nashakaga kujyamo, ahubwo ni ukubyibaza gutyo gusa nyine kugira ubwenegihugu bwinshi double nationalité
si ikosa muri rusange, kuko buri gihugu kigira amategeko yacyo agenga iki kibazo. Hari ibihugu byemera umuturage wayo kugira ubwenegihugu burenze bumwe, hakaba n'ibibuzanya burundu. Ingingo z'ingenzi ku bwenegihugu bwinshi ziba ziteye gute? Mu Rwanda itegeko ry'ubwenegihugu ryemerera abanyarwanda kugira ubwenegihugu burenze bumwe. Ufite ubwenegihugu nyarwanda ntacyo aba yishe, ntacyo aba yiciye, ndetse abana b'abanyarwanda bashobora kuvukira mu mahanga bakagira ubwenegihugu bw'aho bavukiye n'ubw'uyu munyarwanda n'ubu bw'u Rwanda nabwo akibufite. Ni ukuvuga ngo double nationalité, 2 ou plus, mu Rwanda ho biremewe. Guhinduka kw'amategeko bigenda gute? Ibihugu bimwe na bimwe byahoze bibuzanya ubwenegihugu bwinshi, ariko mu myaka yashize byagiye bihindura amategeko kugira ngo abaturage babyo babashe guhabwa ubwenegihugu bw'ahandi badatakaje ubw'igihugu cy'amavuko. Mu Rwanda ho ushobora kujya muri Amerika ukabona ubwenegihugu bwa Amerika, still n'ubwenegihugu bw'u Rwanda ukaba ukibufite. Ariko siko ahandi bikora, hari aho bigenda bihinduka, hari urwego rumwe rw'ubuyobozi utemererwa kujyamo uba ufite gutyo. Ingaruka rero zishobora kubaho iyo ufite double nationalité, biterwa n'igihugu urimo. Nubwo biba byemewe mu bihugu bimwe, ushobora guhura n'inshingano zitandukanye zikakugonga, nk'imisoro cyangwa gutorerwa imyanya imwe n'imwe ya politike cyangwa iya gisirikare. Itegeko rigenderaho ryemerera gusa abafite ubwenegihugu bumwe rukumbi, ni nabyo twahereye haruguru tuvuga bya Dr Muganga n'abari abandi. Hari inshingano zimwe udahabwa iyo ufite iyo double nationalité mu bihugu bimwe na bimwe bitewe. Urumva? Niba ushaka rero kumenya uko itegeko rirengera ubwenegihugu runaka, cyangwa ufite ikibazo cyihariye ku bwenegihugu, nko gusaba ubwenegihugu bushya cyangwa kubusubirana cyangwa kubwikuzaho, nko mu Rwanda uba ugomba kugana ikigo cy'igihugu gishinzwe abinjira n'abasohoka kugira ngo ubone amakuru arambuye. Mu Rwanda wajya Canada, wajya South Africa, igihugu cyose wajyamo, no mu Rwanda abanyarwanda bahabwa ubwenegihugu. Hari n'abanyarwanda bafite n'abazungu bafite ubwenegihugu abazungu bafite ubwenegihugu bw'abanyarwanda kuko babusabye. Twebwe mu Rwanda ni amahoro n'umutekano. Ushobora kugira ubwenegihugu bwawe ukajya mu kindi gihugu ugahabwa ubwenegihugu bwaho, ubw'u Rwanda ntabwo butakara. Ubwo rero nk'umuntu utari ubifiteho amakuru arambuye, kugira ubwenegihugu burenze bumwe kuva kuri bubiri kuzamura, swate ni urugero, bigufasha kubona uburenganzira busesuye mu bihugu byinshi byombi niba ufite bubiri. Bikongera umudendezo mu ngendo ku isi, bikagufungurira imiryango mu ishoramari mu bihugu bifite ibyo byangombwa, ndetse n'umutekano w'imibereho wizewe, haba mu gihugu cyawe cy'amavuko cyangwa ahandi. Mbese bituma waguka kurushaho niba ahuri byemewe. Kwideplasa, kujya cyangwa gukorera mu bihugu byinshi utarinze gushaka za visa bitewe na passport ufite, bitewe n'ubwenegihugu ufite, urumva bikorohera gukorera no gutura ahandi, kubona uburenganzira bwo gukorera, kwiga no gufungura imishinga nta nzitizi za visa y'akazi n'ibindi, kubera ufite ubwenegihugu bwinshi. Biguha amahirwe nk'umunyarwanda ufite uburenganzira bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba mu bihugu nka Kenya, Uganda na Tanzania n'ahandi. Aho ngaho uba umutekano no kwisanzura iyo ufite ubwenegihugu burenze bumwe. Kugira ubwenegihugu bwa kabiri ubundi buryo bwo kwaguka mu mikorere, n'igihe kandi habayeho imvururu hari igihe bikorohera kubona ubuhungiro. Ntabwo twabura kukavuga. Kwitabira politiki n'imiyoborere, kugira ijambo mu matora no mu bikoresho bya leta zombi aho ufite ubwenegihugu nabyo biba bishoboka. Mu Rwanda amategeko aremera ko umuntu agira ubwenegihugu burenze bumwe. Iyo ushaka kumenya uko wabisaba cyangwa uburenganzira ufite kuri izo serivisi, wajya kuri immigration. Niba usanga mu bwenegihugu bw'umunyarwanda, rwose ndabikubwiye biremewe, wabona n'ubundi bwenegihugu ahandi. Ushobora kubutwita ushaka kubyarira muri Amerika kugira umwana wazagire n'ubwenegihugu bw'umunyamerika, biremewe, wabikora rwose.
reka tuze kureba uko uno muhango uza kurangira, niba koko Dr Muganga atari buze kurahira n'aba bandi bagiye batubwiramo, cyangwa niba bifite uko biza kuba handled. Ndi Marie Grace Bagamba, KNB Grace TV, ciao.